Sarah Husamwe mo na yenkoyen semfofro mo na National Haulage Association of Ghana ayenim won sa articulator drivers no nei womani abre posifo so ye papa ne custom officers no mu bi e wo yahia so no wom chemu asika wom je wom no esewani se okache ebi ni Adom Kasee edinkomo yi. National Haulage Association of Ghana ye nipa dodo na anim wo sa articulator ahyenkafo ekyerese sese ya posifo ene custom mpanimfo bi a wo mo bo man ho ban e wo ehia wodo so agige sika efiri wo mo ho ebi kura eje ekopem Ghana cedi empim num 5000 Ghana cedis ansana oma wo mo atwa ehie no na obusa won senti ya wontimi enya anoye papa bia emfa ma wo mo senti ne yi wo yensemtwefo enhie mu na wo kyerese emfa ho se wo mo etua eto ahodo ededa ehyen so ema aban no bambofo efa akwanuese nyina so agisika efiri wo mo ho ne senti empanifo enhwe na saade no ano emrase ahyenkafo ibi nsem a wodi to dwa enie 100 million police be 5000 before 5000 before be pie Ghana police be 5000 CD ahina uko du trans no ye na ye tonji ni ye ko faji no Burkina Nigeria de baha Ghana ha ne ma ye fom ni se ye foto ne ma na ba kwan so custom for ye wosika omugie e o kwan no so ni nyina emfata ni nyina ha ye drivers nso omufa ne ma no so ba no kwan no so ye o how bibire aye fom sa ha ni nyina ye pese ye omuyi ye fi sa ha ni nyina mo problem kakra e fisi no o driver wona mkwan so na wa frege de wura ono so on pese nyoma de be senti na wa pese sika na wa de asende utu ase sika ba na wo yan konta wo djuma wa yi nyina ho sika ni nyina faso ni na kodi police fo no anu tina won se ni abre a won se ne ya bo se edwen enwachi ena panyipa woda ahyenkafo ya no nanaya esuman editu dwase sesei asem no aginsemu na nokura ka ho bi ena niam boa ye den ewo omayi emu obefre niam ewura ana obefre ka ewura ne asen ni skaba driver bidua sika na mutuetu receipt bi eni so enti no mo jiska no keke o mo jiska no keke ayesa die we amaboke na mali ni Nigefo bibre o mo dwane agya Ghana ha bone wo wese Ghana driver akodu Burkina no akonwuram akofa jeni edeba na Burkina custom agene 100,000 sefa receipt ni so sindika abeje no receipt ni so says ka no de coin sa jeni ni bedu Ghana ha o de says ka ni nyina e begu so ade amayenye ebeto no ne boa eden abanti ba bi ne ese aban amane mo eboa eden